umuntu nanaye utawuhamba khona etinyathelweni aqale avusele kuyindlunkulu lababukele wona amakhosi la ekhaya sivusele umhlonishwa wethu babeNcamphalala uMsuthu nelibandla lakhe-ke lahamba nalo sihlalo weshiselo ebholeni nelibandla lakhe lokuphethe ekuthuthukisa ibhola endlunkulu yebhola babemkhonta nelibandla lakhe labathuthukisana lo ibhola baqeqeshi lebebafundiswa libantwana lebekungibona namhla benda lo msebenzi lomkhulu takhamiti batali nabo bonke-ke labathe abatohlanganyela kanye nathi siyambusela ka-United. Umuntu ngeke abe mudze kwekucala nje siyindlunkulu yebhola kujabulela lo msebenzi ukuthi wentekile nasibona inombolo etingaka kuyasithokozisa kakhulu ikakhulu kade njengoba umkhankaso lomkhulu webhola nenhloso yekuphila kwethu siyibhola ukuthi sithuthukise ibhola eveni noma sithuthukise sive ngayo ibhola. Siyajabula-ke nangabe sibona inombolo ezisetulu kangaka kukhona abafana kukhona namantombazane njengoba sesivile ukuthi inombolo bantwana abangama200 200 mantombazane angu-60 bafana 140 kuyakutshela ukuthi inombolo etinhle kakhulu impela njengoba abantu batawuqala emacembu ebantwana kuyabonakala ukuthi inombolo tawuba tinhle. Umuntu uthena-ke efika-ke emhlonishwa la naye endlunkulu sahamba nje sibuka wona lamakhono labantwana sibonile ukuthi emakhono akhona umuntu akusiwe kwekucala eTaka-United utile nje iminyakanyana ngako kumenywa nguye umhlonishwa ngoba ulihlahlandlela woletemidlalo nakulo mango nakule nkundla nje yona iphelele naseveni usebenzile futhi naseveni abuke tona temidlalo emasiko nesha eveni lokusho ukuthi into vele lesemthanjeni yakhe lesenhlitiyweni nalesemoyeni wakhe nalaphilela kona ukuthi nje athuthukise sive lapho ahamba khona. Sijabuleke kubona ukuthi makhono asetulu nakusho-ke ukuthi labanye abakhuluma ngesihlamba basibuka khashana noma sithebe basibuka khashana ibhola seyindawo balula-ke nawukhuluma ngemacembu esive aqala lapha under 15 lawa lasaphumela ngaphandle kwelive lokusho ukuthi bakhona ama-under 15s bafana emantombazane under 17 bafana emantombazane under 20 uze uyofika kuso-ke sihlamba lesithebe kulabadzala lokusho ukuthi unelithuba nyalo ukuthi live ungalimelela umncane ukhule umelela live uze ufike esigabeni lesisetulu nokuthi-ke akhona emacembu lamakhulu adlala esigabeni lesisetulu ngeke ngiwabale ngeligama kutaba sengathi sengikhuluma ngemhlonishwa kodwa nje manengi emacembu lamakhulu eveni bantu abangathi amakhono abo amapikise kakhona. Sibonga kakhulu kubaqeqeshi lebebafunza phindze umuntu abakhuthathe baqeqeshi namhla batawuthola itifiketi letifiketi tona delibonza ukuthi kuhlale lapha elibonzeni akusiko lokuthi lo muntu bese uhlala lapha elibonzeni ubeka lesitifiketi elibonzeni aphumele ngaphandle aphumele enkundleni ahambe afune abantwana abaqeqeshe abafundzise kuze ukuthi batofika kulamakhono lesiwafunako nalapho sifise ukuthi bafike khona nanabo baqeqeshe emathuba khona phela sifuna nje baqeqeshi bemacembu esive sihlanga akathi ngeze sibuke ekhashana singabuka nje naka-United sibuke eSigwe sibuke live lonke sibuke emhlaba wonke kodwa wonke lona unalo lithuba lokuthi ngekufunza kwakhe ukumisela kwakhe ukuthi khandla kwakhe angathi khanzana naye sasemaqenjini lamakhulu uniphuthatha nje nibaqeqeshi kusichubekani nisebente kahle nikhona ukuthi nifundise ibhola bantwana siyanicela siyanikhuthatha fikani emakhaya nisibongele usibanikhulile namuhla niphindze nicele
ukuthi sesicela kuyihamba le ndlela yokuthi sidlale ibhola nathi sitofunza lamakhono labanawo nathi siyafuna kufana nebadlali esihlale sibabona lapha ku TV asakhona lawo mathuba mhlonishwa umuntu usangavele abike ekuthini sports day njengoba sesitha mhlonishwa indlungulo yebhola etawuvela ngeke sithi sesithumela nje baseshiselweni ngoba naku kubonakala kusenda sinelive la kangwane itawuvela indlungulo yebhola sengakawabali wona lamabhola setawufike siwabale lokusho ukuthi nangathi indlungulo yebhola sitawujike esivivaneni ukuthi sports day ka-19 sihambe kahle mabhola atawukhahlelwa abe khona nangabe nale league bayayicala masinyane lena league sitimisele ukuthi nakhona khona amabhola nesitawajika ukuze ukuthi nalabo labadlalisa yini bakhona ukuthi baqhubeke badlale ukuthi losekselekile umsebenzi lomkhulu ukuthi sitimisele siceceshe abantwana sidlalise bakhona ke lababuke ibhola eshiselweni nemabandla labasebenza ngawo litawuxhumana nisakhe emaqembu batasibikela nathi endlungulo yebhola singajabula ukuthi siphinde sibuye ka-19 sesitobuka yona imidlalo seyiqaliwe seyidlalwa kodwa nje madudane ne-sports day sitawuvela ukuze ukuthi sitoba ingcenye yalo msebenzi lomkhulu lophasi kwaso sandla sakhe umhlonishwa babe ngamphalala sibonga kakhulu-ke kuyo indlunkulu ukuthi ibusise yona lelive bona lo mango ukuthi ema-sports akhona kubakhona ibhola ekhona kubakhona kungayo indlunkulu lokwenta ukuthi live ungalikhandla lihlangene lila libuthene ngekujabula kungiko lesikufisayo ngoba nanathi kusifiso sethu lesikhulu ukuthi live lakheke ngalokufanele nangemigomo lefanele nangenhlonipho nangenthando kuze ukuthi live likhona ukuthi lindlondlobale ngathi enhlangothini tonke njengoba sibona nawo umhlaba lababukelona live bakhona ukuthi live bathi alithuthuke kuto tonke enhlangothi nanathi sithe ebholeni sifisile kubambisa live ukuthi live lonke lithuthuke kuto tonke enhlangothi siyabonga kakhulu